Iako mu poljoprivreda nije primarno opredeljenje, Gradimir Stojanović svake godine puno ulaže u održavanje i podmlađivanje voćnjaka pod šljivom. Podigao je i 2 plastenika kao i povrtnjak. Nakon nevremena samo je mogao da obiđe imanje u Bunuševcu i konstatuje koliko je štetu uzrokovao grad. Suviše jak je bio gradonosni oblak koji je i velike količine i gust je dosta bio. Tako da ovde ne bi ni protiv gradna mreža toga dana bila uspešna. Oštećeno je dosta. Vidite da nema, da je sve na zemlji, da ne znam šta da kaže, i vinova loza i sve što smo uložili, sada je to bilo ove godine u propast. Još je veća šteta na voćnjacima u Dapčevcu. Stojanović nije osigurao ovogodišnji rod, kao i najveći broj poljoprivrednika. Ipak ne odustaje, namerava da i dalje ulaže u poljoprivredu. Sada radi na dovođenju vode do imanja kako bi obezbedio kvalitetan rod. Očekuje da će ove godine ipak nešto prihodovati od šljiva koje će koristiti isključivo za rakiju. Svestan je da se šteta ovog puta nije mogla sprečiti jer su gradonosni oblaci i pljusak bili i suviše jaki. Inače, protivgradna zaštita je delovala i verovatno umanjila razmere oštećenja vegetacije. Najveće posledice nevremena pretrpeli su meštani sela Bunuševac, Dapčevac, Dubnica, Vrtogoš, Neradovac i Pavlovac.